tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, gimatang kagayam iti touchscreen a cellphone mo, lakay? Wen, bakit? An-anwam ti touchscreen a cellphone? Di ka matanagan, bakit? Saan met anak ngayon natin cellphone na ginatang kukit? Naglakala eh. An-anwam ti touchscreen a cellphone ko, nak. Adamat sigo na cellphone mo, ah. Napinpinta sa kanot ti touchscreen, bakit? Mabalin mo ti agbuya. Ag mobile games. Ag online shopping kin datlo pa pay. Kitaam, ah. Amang ano day ta a cellphone ti mangibus iti oras mo. Wen, nakati. Mapanak pa iti anda kong palik. Agpasulak man kayang kuwana. Anya ti pasurum aya. Amang ano amok. Saanin? Ti kong palik lang ti pagpasulwak. Diyak kayat amataktak ka. Ala, inakon. Apay adi ka pa'y laagring di ta, lakay. Kunakman no ado ti aramida mi garden ita. Awan pa'y bakit? Ada ti ulayak. Urayam. Wen, Asino? basta. Di mo saludso din. Ay nawaw. Ada ayamat kasta. Aglubot ka kid din o dati pa pa na. Tapos saan ka malado, bakit? Ala, agrobuatak nga rudan. Sikan ti makamo dito'y balay, ah. Norumwar ka. Ilamang mo ti susi iti paso. Tapno sa anak manan amarigatan amang sapol. Inton agawid, ah. At nangatan ni pare Orlando dito balay da, bakit? Apa ni pare Orlando, lakay? I-deliver ko kumati parcel na. Parcel? Wen, order na iti online, bakit? No kasta? Agon online shopping mo't gaya mon, da pare Orlando? Italaang mat nga dati i-deliver ko a parcel na. Adda siguro dita balay da. Ti kuna ni Mari Laura itay limabas, kat nabati nila kay na iji balay da. Taad dati urayan na. Wano saan, awagam langan. Adda mo't siguro ti contact number na dita. Narigat numapan ka iti ayanda, kat awan gayam ti tao ijay. Agdiretso aklangan itenda, bakit? Sigurado ati parcel na ti urayan na. Ay nawaw. Naksayan ti kwarta nga idul-dulin ko iti drawer. Ne, bakit? Apa nga kasta ti panaktitam kanyak? Agpudno ka man kanyak, Orlando? Ne. Awan mo ti baso ko, bakit? Sika ka dito nang kasa iti kwarta nga idul-dulin ko? Ay, bakit? Namusaram iti kwarta? Bakit? Simurot kan sa manan iti kumparim apal lutero itay awanak. Siya kakit dimit, bakit? Insoldyang kunti kasta abiso ya. Namusaram nga rod iti kwarta kinupit mo. Duwata lang mat ngagnana dito'y balay. Basta dati nang usalak. Saan amabalin ti kasta kanyak, ah? Tunggal ag saludsudak? Basta akanayon ti sungsungbat mo. Apaya daytoy laang tinted mo a kwarta. Daytoy laang ti bayad tinatengta. Pagguduhan ta, bakit? Inala ko, tibiyang ako. Anya? Tapno, saan ko akisayan ti kwarta nga idudulin mo, bakit? Kasano nga rudan ti ururnungan ta daga? Kasapulak pa iti kwarta ita. Di mo mat nga rod ibaga kanyak. Tapno amok kan sa anak nga agatap. Di ka matalagan, bakit? Saan a babae? Saan mo't lang abiso? Saan a babae? Saan abisyo kun kunam? Ngam di mo mat nga rod ibaga no anya? Ag-overthink lakit nga rod datao no kastalaan. Relax ka nila yung bakit? Awan tidakis ngal alamidek. Kasarita yumanday dyan nga Orlando, nanang. Apay ti asawa manak ko. Kastoy nga minanang. Kupkupitan na. Idi kalman manan, idi inremit na amin ti bayad tinateng. Paggudwaan mi kano. Ngam no sa ludsudak no anya ti pangigastusan na.
Di namat iba ganoan niya. Ang mga nobisyo namanan Napanak iti ayan ti kumpare na. Ngam saan ka numat anak ipalot idi kalman? Ang mga arak. Saan mat anabartag anagawid nanang? Ay, anya kumapay tinaduma a pangusaran na iti kwarta. Dayta ti jak ammo nanang. Tulungan nakman amang doktal no anya nanang. Da kayo timang saludsud ken kuana. Amangan no ibagana kada kayo. Ay nawag, ninanang sumungat. Ay, idulian ko pala ang ragati parcel ko. Ang mga numakita na agpulong kan bakit ko. Teka, sigurado asaanin ang makita ni nanang. Ay, anya ti lamlambang mawa nakaw. Da kayo met gayam, nanang. Anya ti lamlambang mo kunak. Awan met nanang. Da kayo kitimet. Agtugaw kayo pa ita, agkabi kayo. Saan nakagkape? Nagkapiak sakbayak nga imay. Anang halut tigagalayo. Imayak takayat ka makasarita. Pudno ka day tinaibagan ni Laura kanyak. Ado ka no tinaduma apang igasgasto sa may ti kwartayaw. Ay nawaw, di bali ata saan met abiso nanang. Saan met lang nga babae. Apay nga men adi mo ibaga no anya. Saan nga amin kat masapul nga amuan nyo? Privacy! Privacy matan Ne, nangalaam iti kasta pantalon mo? Ginatang ko bakit? Ejay? Kadagit yung mangilakla ko Ay nawaw. Awan tila ko kasta pantalon di ta store. Bakit? Kita man, bagay ko kadimit lang. Oops. Pangit man. Naipat launay para ken ka. No apay kasta pay laang met tinakurso na daam Ha? Asino taw mawawag? Una yan ni Palidino. Apay adi ka sumungbat. Asino taw mawawag ko na? Babaim samat dayta. Apay akas ta tilangan lakay. Kasanuman nga min bakit? Di matsumbatan ni pare Orlando ti awag ko. Isuna tilas nga i-delivera kita bakit? No may deliver ko ti parcel na, makapagina na ako mamatay. Amang ano di na lang nakita ti awag mo. Awagan manin Namindo nga inawaga. Ngum talaga di nasumbatan. Mapan kalangan iji balayda tapno malpasan di trabahom. Wal man lang. At damat siguro ijay. Agawaam tamang antayin ton madamdama. Wen. Diretso awig ngamin numalpas. Saan atila ti papapanan? Wen, puring bakit? I-deliver ko lang dito. Kalpasan na, agawid akton. Dumagasak lang iti soft drinks dita Teresina. Tapno mayat manantipan nanganta. Woo! Pare! Yuhuu! Pare! Oh, Dino. Si Kamat Gayam. Anya ti masapul mo? Mare, umay ko lang i-deliver ti parcel ni Paro Orlando. Parcel? An-anuan na ti parcel? Order na iti online. No kasta. Agun online shopping ti asawa? Unmad, Mare. Di mo amaw. Hindi pa napalaba sa bulan. Siyak ti mangidil-deliver iti order na. Kung di parcel mo ti daduma, Mare. Mano ti bayad ti parcel na aya? 2,617. Anya? Nagdakilan agatan? 8 ti parcel na, Mare. Ay nawaw. Day tagayam ti pangigasgastusan na iti kwartana? Online shopping matgayam? Anda ni pari Dino di tarwar. Anya? Di mo ka dinangag nga iso ti kinasaritak itay. Anya ti umay na ibaga aya. Umay na in-deliver ti parcel mo Ay, inrana na pala ang met nga adda ni bakit ko dito balay. Ay, hinayan. Anya laki din ka sa mapaspasama kan tilubong. Anya pa'y lang ti aramidam dita. Rumor kan ta i-receive mo ti parcel mo. Kalpasan na, agsarita tay tinalapat. Di mo sungsungbatan nagdawag ko pare. Nagteksakken ka pare. Tikulakken ka. Siya akong ti mangalay ti parcel ko iti anyo. Tadakat nga lod ni bakit ko dito balay. Apa nga imay kakit din. Diyak nabasa ti text mo pare. Amangan mo hindi pa umaya kung saan ka nag-text. Hawanin Agungitin niya bakit ko.
amunan ti palimit ako. Ne, sana siya ati pabasulang pare. Aramidag lang matitrabaho. When kasano akmet ngay pale. Awanin kagulan ako ni bakit ko. Sapay siya kleto kulayakan ko na ti may papaniti na itabanag. Talaga nga gungot ni bakit mo. Tayin limod mo kinkwana pare. Ne, no apay ang amin adyak agpasbasa iti text message. I-receive mo lang. Tapos numalpasin ti saritaan pare. Di akong ilisib da ita. Agungit ni bakit ko pare. Ay, sana mabalinti kas ta pare. Order mo da ito eh. Iso arumbang laang nga alaang. No di mo kaya't ti maidemanda pare. Kabot-boting dagi-deliver no daduma bakit. Apayin lakay. Anyat na pasamap. Saan matgayam nga amo ni Mari Laura ti may papan kadagiti order ni pare Orlando. Anya? Italaang ngamin anaranaak nga adda ni Mari Laura ijabalayda. Kat madlaw ko ama di timod ti kumarem. Ay, kung naklakit din no parcel na ti daduma ijay. Parcel matgayam ni pare Orlando amin tinai-deliver ko. No anyamot nga ta, adag ijay. Amo ba'y bakit? Basta siya, yak kaya't ti mairaman iti apat ang agasawa. Inaramid ko lang matitrabaho nga agi-deliver. Ibagam to iti kumari ma. Wan, kasaritak tuman ni kumare. Sigurado nga umay makiistorya day jay. Nang runa pa'y kat adda ti di na nagkinaawatan kinilakay na. Agasam man day ta parcel mo, Orlando. Diyak amo adik ka matgaya man iti online shopping. Adumit nga minti mayat amagatang iti online bakit? Sa maysa, nakaselda iti Lunes, iso nga gimata nga klata. Ay na, Orlando aya. Kunak no babae lang ti maadik iti online shopping. Tagayam, agraman lalaki kat maadik mat. Anya nagita nga inorder mo aya. Naglalaok. Ada ti perfume, sibil, sabon. Bado kayong daduma pa'y bakit? Tila mat gayam ginatgatang mo. Mausar mo nga rin amin dagita, ah? Dipindi. Anya dipende. Nagadwabadom dita. Gatang ka pa'y matagatang. Sapay nagngingi na ti ginatgatang mo. Nainggan niyo aklayang met bakit? Suli ang aminin Ay, diyak amo Orlando. Dayta nga online shopping ti makagapong no apay nga agraman agkupit kat naaramid mo. Naminsan lang met bakit? Anya na minsan, kat no namintal lo kinupitan na. Siguro, adda pa'y nagitim mo na nga order mo. Nangilam-lam mangam, apay adyak nakit kita. Ada iti storage box ko. Makitam dayta? Eh, Adu ti in-order mo adyak amo? Sigurado lang nga mausar mo dagit, Adala ang makita nga kay wara dito, makita ma talaga. uston ang galod bakit? Di kan ako ngayit. Di balita online shopping lang met. Sa anak met ang nagbisyo. Wan, saan ka nagbisyo? Awan ti babaem. Ngam gastos ka matagastos. Naimbag abigat mo, Mari Puring. Umayak man makiis-istoryakan ka. Okay ka lang, mare? Aging ka ita. Napudot ti ulok kanila kay ikaw, Mare. Apay, di mo na pupuutan ang naadik nila kay mo iti online shopping. Huwin nga rod, Mare. Karo pa'y kit di apumudpudot ti ulok. No makitkitak dagiti ginatgatang na nga agkaywara lang ijabalay. Ay napasensya kan mare Idi pa'y napalabas abulan nga amok ti maipapan iti order na. Anak-anagan kinilakay mo. Ngam impagarup ko, nga order mo ti daduma. Isuan naguli makaklaang mare. Ay, diyak mo, Mare. Nilakay ko laang tinagdesisyon. Tijak kayat, Mare, no awanin kwarta na, kupitan na dagiti impaduli na kwarta kanya. Ay awanan mare. Talaga ang naadik nila kay mo iti online shopping. Baliktad itan mare. Saanan ani Mrs. tinaadik ni Mr. Matan. Ayan na nga ni bakat mo, Orlando. Napan itente kumali na nanang. Ada ka da iti di yung nagkinaawatan. Kagulan ak ti asawak. Naduktalan na ti may papan iti online shopping ko. Aniya? No apay ang amin na til-tila ti inul-uldil ko Diyak met ngalud mausal ti raduma. Apay nga may nga in-order mo.
No di mo matgayam usaran. Mayat mit ngamin ti picture, nga midisimbang pit. Pangit mit gayam nanang. Pati lagi ti pantalon kin t-shirt nga ginatgatan ko, nagpapangit mit. Kat, asino nga rodan, ti mangusar kada kitangay. Isumot lagayam akagura na ka ni bakit mo? Nailaw anak nga lod nanang. Itay pelaeng tit mabuti nga kon. Ang mga nuti kinaadik ko iti online shopping ti pagsinaan mo kini bakit ko nanang. Inton sumarunaw, kasaritan pa'y nga may ni bakit mo. Tapno muna ti pangus-usaram iti kwarta. Saan akasta pasikreto gumatgatang ka? Ay ura siyak no kasta mo ti asawak. Ay dakas talaga kanyak. Mano alawas mo ten nga awan ti parcel ni pare Orlando. Nagbutang siguro na akin ni bakit nalakay. Ti kuna ni Mari Laura kanyak, kat agkaiwara ka no, ti daddo mga inorder nila kay na ijibalayda. Ta saan ka no mat ang maus-usar? Ti daddo kat defective ka no pay. Ay, sayang ti kwarta bakit. Baliktad nga rod. No daddo ni Mrs. ti adik iti online shopping. Ita, kat ni Mr. Matan. Isu ka, saan mo't atil-tila ti order mo Kasarita nakpay nga mo na, tapno di ka mailawan. Wain bakit? Nariga tay. Ang mga no pagtalawon na no kasta teramidag. Ay talaga pagtalawon ka ano kasta ti aramidam. Awan laki di makukwarta. Inruar mo mat dagiti in-order mo iti online. Saanin ang mausal dagita bakit? Ay nawa, iti anya ang makagapo. Sayang mat. Napil di ti daduma bakit? Di daduma, madimit na quality na. Saan ang mabalinti kasta kanyak Andang alut ti kayat mo. Isuot ko, kit madang alut ti piti ang nakanyak, naipit. Awan ti bibiyang kuno na ipet. Usaram kit de, tapno saan asayang ti kwarta. Da kayat, ni bakit met, No kasta nga rod, i-dispose mo dagita. kasanungay. Isursur mo, no adda mayat agumatang. Anya. Ada reklamom, Eh, isursur mo dagita abado, no? winin. Inton maramdam makalod. Anya ngay, agorder ka pa iti online. Saanin bakit? Naimbag kumamat no makan, wano mausar ti in-order mo. Saan mat nga rod? No adda kayat mo agatangan, ibagam kanyak tapno ang mukmat. Wen, bakit? Saanin ang maulit pa'y? Husto kayo kay nanang. Sayang ti kwarta no, til-til magatgatang. Kit saan mit ang mausal? Mangan ka nga rodan, tapno may sursur mong dagita. Nasakit ti matak ang makakitkita. No di mo may lako, ay talaga nga ipasuot ko ka. Saan ang mabalin nga ibasuram laang dagita, tas sayang ti kwarta kunakmanan. Ay, nawaw! No adda ginastos mo, ibagam. Di mo rabang nga ilimad. Tanudumtang ti aldaw kat maduktalan ni bakit mo, talaga adakas ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, anya aramidem si Kaalan? Awan mo ti ko na mga asikasun ti garden mo. Unay kan, Emi.
Imbagak mo't kan ka anapis ti dayjayan. Urayan niya pa ti aramidag. Matay mo't lang dagit amula. Sayang lang ti bannog kan kemikal. Kat kasano nga Ruden? Kasano ang makabayad kay ti supplier mo? Sapay nagdakil ti utang mo. Maawatan na mo't siguro. Diyak mo't nagayatan tinapasamak. Sino mo't ti mayat ang mapis ti timula na. Kasano asaan ang mapeste? Kat sabali mo't ngamin ti pangpangrunam. Imbis nga aywanam, saan tatisadot mo mo't tinang nang runa? Iso akanayon ang malugi ka, takas tamo ter aramidem. Ay nawaw, Utang mo lang ti dumakdakil ko nakmanen. di ka madaragan bakit? Saan ko nga ipabayad kan kati utang ko? Adamat ka di amo ka pangalaak ah. Pangalaam ko ma, awan mo't urnong mo. Secret! Maamam to bakit? Agkakapso takmutan, Linda anak. Isungarod nga aginana kayo nanang. Kasano, no di akon mailasat daytoy. Ay na, bannog yo lang dayta. Ay. Da kayong tungot nga men. Nagtangkan ti ulo yo. Binilin kayo adi kay agbannog. Nga manyat inaramid yo. Nagdalos kayo kit din iti may saldaw di ta paraangan. Ay. Anya ngay, naarbisan kayo langarudan. Linda anak ko, ang mga nudandanin ti apit ko. Ay nawaw, aguyag kayo pa yan. Ay na, agsaga na kayo, da ipa-check up kayo nanang. Saan anak ko? No oras ko, akat oras ko. Ay nawaw, trangkaso laang day tananang. Da kayo kit di mat. Naimbagngal daw mo, Alan, ading ko. Oh, anya ti umay mo ibagama ng Linda? Sarungkaran yung tuman ni Nanang Ijibalay. Apay, ano ni nanang? Ay, masakit nga rod. Sa may sa, ang mga nudanda ni kanun ti apit na. Di yung impacheck up. In pa-check up, May. At damat kit din resita ti doktor nga agas na. Nasaysaya at no sarungkaran yung latta. Tikabsat ta ija abroad ngay. Amo na, tinapasamak. Wen, inawagan na matan ni Nanang. Aging ga video call dalaang ta saan kanumat a pinalubusan ti amo ng agawid. Sige. Sumarungkar kami to. Anyat in may baga ni Manang? Sarungkaran ta kano ni nanang. Ay nawaw, nan ano ni Nanang? Masakit kano nga ron. Anya? Amangan kit din, udandani mo ti ipupusay na. Ay, unay kan Alan. Apay kastapay lang mo ti bagamngay. Di ka madanagan na ya. Wala ta, bakit matan ni nanang? Saan tayo matatengel, tibiyag na? Iti kasta pa nagsasaom. Kasla saan ka concern kininanang mo? Anyat napasama ka na kayo nanang. Anyat marikrik na yo aya. Kasla nga ron matayon. Sana mabali na matay kayo. No isumot ti pagpatinggaan ti biyag ko. Awanan ti maramidan tayo. Kasanungay ti tawid mi. Sapay di naman insuro ti kukwak. Ulit man timbagam. Ah? Alan. At ikunak, agpaimbag kayo. Ado pa ti kanin nyo abagas. Kasla adda nangeg ko at tawid. Awan mo timbagak akasta nanang. Talaga bumakit kayo. Di yung mangag ti may bagbaga ka na kayo. Sabali mo ti mangmangag yaw. Nangiduli namin tibunan bakit? Anong tibon ng aya? Ay kat ada pang usarak ah. Anya manan? Ay nako, di mo salud-sudan anya. Irwar mo kit di tibunan. Tanay, anya turasan. Addan samot manan kalukwan na pampanunutam. Sa nakalukon dahil anya, pagsayaatan ta bakit? Ulitik manan, pagsayaatan ta ti aramidag. Diyak amukan ka. Nagadulaki din nga amom. At layda, nalpasag, naaladak mo't lang ti daga para kanyak. Siyak tulangan ti mangibaga kaninanang. Nagbayag tumot ngamin nagdesisyon na di abakit. Kunak tumat, si kadayta Alan. Apay, anya tinaramid mo? Rayan manang Linda. Di mo ka di makita? Apay, asino tinangibagaken ka nga aladam ti talon?
Apay kay dinasaan. Tawid ko dahi ta ka ni nanang. Anya? Si bibiyag pa ilang ni nanang, ngam titawid mo, ti bagbagam? Una, ta anak-nak mo. Agpapada tayo lang nga da karbangan na kadagiti sanikwa ni nanang. Agasam manday ta, inaladam mo't aminan. At dati may sa atalo na nabati. Iso, ti kukwayo iti nagabro da kapsat ta. Amin na ti gargardene kat kukwami. Di ba na ita professional mo dagiti anak mo? Ni Alex, mayat mo tibiyag na ijabron. Alangan mo, makinlagaw kayo pala. Ay nawaw, apay, adda ka diin baga ni nanang at tawidan tayo day ta adaga? Urayam mo't ati ibaga ni nanang. No sanak ngagbidot, saan adaga ni nanang day ta? Amok ibagbagam lang na ita, tapnos sikat ti makaala. Ay nawaw. Amum ka di tinaramid ni Alan manang. Wan ipag, nakitak dagiti inaladan na. Isukan no titawid na dayjay. Ay, agraraman na talaga. Si bibiyag pailaang ni nanang, tagikuan na matanday tadaga. Dayta nga rod manang. Di na urayan mo tibaga ni nanang. Jak tupay amo no kukwa ni nanang dagita adaga. Awan ka di tinadakdakamat na manang. Kaslang malagip ko ana ibaga na idi adaga ti kapsat na ti daduma. Tila ang naipatakdaran ti balay ti kukwa na. Jak sigurado. Jak amo no pudno. Amo ka din ni nanang tararamidan ni Alan manang. San pay? Jak pa inbagbaga ka ni nanang ta ang mga no isupay ti paka-estresan na. Sa bagay. Mauray laengan nga gimbag ni nanang. Delikado nga agpay suno ma-stress. Karkaro kit di asaan nga gimbag. Kumusta tirit na ayaw nanang? Si ti Apo. Ininot mutten nga gimimbag da tao. Un kayam nanang. Imbaga ka din ni manang linda ka na kayo, nga inaladak ti talon amulmula almi kan bakit ko? Anya? Iti anya ang makagapo nga inaladam? Iso dahi jayon ti tawid ko, nanang. Anya? Ay sana mabalinti ka sa kapanunutam anak ko. Apay ko makat siyak lang matipobre kada kami ngagkakabsat. Samay sa, da kami lang kan bakit ko ti mga asikaso iti dadya adaga. Di mo ipilit ti kayat mo. Dahil tati ibagbagak ka na kayo. Di yung lang diretso di na kaya tapatawidan ka. Di takay man langan. Nasabat ko ni Alan di tadalan nanang. Anya manan ay atin may nainbaga kada kayo. Imbay na sinaludsod ti tawid na. Anya? Saan mo't nga ron amabalin nga ipatawid ko kada kayo day adaga. Ta saan tayo mo't ako kwa. No kasta nga rod, asino ti akin kukwa iti day adaga nanang? Ni Uncle Ruben ka de? Wan, caretaker tayo laang. Kunak tumat. Imbagayo ka di ka ni Alan ti pudno nanang? Inaladan namot ngaminan. Makaungot pa'y itay Sa maysa, sigurado adi na patsyen ti ibagak. Panunutan naman ngem imutak. Agam di bali, no agawin na uncle mo. Ibagak, akasarita na antikabsat mo. Hello, Ruben, ading ko. Kumusta kayo dito Pilipinas, manang suling? Kasi ti Apo, nasaya at kami latamat. Di ko na ni kaanakan Linda, kat masakit ka kano? Mayaten, tiriknak. Nagsublimanen ti pigsak. Ay, kahit nasaya at mat nga ron no kasta, amanang. Narigat tagsakit ita apanawan. Hanggang saan mo tamalapdan? Gagangay siguro at bumakit mo't dataon. Awad gayam, kaano gagawid kayo dito? Ang bakasyon kami intun sumaruno abulan, manang. Alakawan agbakasyon kayo mo, tapno kikita tayo. Kailiw kay mutan. Isardang munday tangar aramidam. Di mo tagikwaan day ta adaga alan. Amok kaya't mula nga suluwan ti daga ni nanang. Ay nawaw, saan akasta ti kapanunuta kanya? Saan ak agamrod? Saan ko at tagikwaan ti saan ko akukwa? Apay, saan ka di naibaga ni nanang ken ka? At tinaisaadan laang ti balay ti dagana?
Ti daduma, agraman ti talon, kat kukwa ni Uncle Ruben. Anya, Caretaker tayo laeng. Dayta ti pudno, alan. dinakman ulbudan manang. Ay na, ni nanang amis mo tinang ibaga. Amok na itang nga style mo, manang. Ay nawaw, makaamo ka. Basta siyak, inbagak ti pudnuken ka. No di ka mamati, urayam ti panagawid ni Uncle Ruben, tada kayo ti agsarita. Talaga agamrod da manang Linda. Ulito man timbagam si Kaalan. Asino ti gamrod? Ni manang Linda. Ay nawaw, kasano anay bagam agamrod ni manang mo? Wan ata ti kayat na kat solo na lang ti daga ni nanang. Agasam nga ta agulubod pa yun. Saan ka no adaga ni nanang ti taltalunan ta? Ti ko na ni manang kanyak idi, ket tinakay patakderan ti balay laeng ti daga ni nanang. Sigurado nga agululbod lang da di amanang Linda. Amok, kan mariknak ang nagtutulag na kita. Unay kan lakay. Apay ngamin at ti daga ti sabali at tao ti bambantayam. Imbes nga aggaget ka nga agmula wano makipurdiya. Saan mo ta mabalin ang masiro ak Amy? Dagaday tam. Day talangan tinamnamag a solusyon. Tapno makabayad ta iti utang. Ken bumaknang ta. Ay nawaw, si kamot gayam ti gamrod. Saan anasaya ti kasta? Idida mo, dagiti gamit ni nanang ti tinagikwam. Ita, tagikwam manen ti daga. Nalabos ti kasta kinagamrod alan. Pinayaban na kanomag, Uncle Ruben. Agtugaw ka, tag sarita ta, kaanakan. May papanitan niya, Uncle. May papan itinaga, anapan mo inalaladan. Ha? Pudno timbaga ti kamsat mo ken ka. No kasta, pudno asan ako ka ni nanang na ijadaga? Well, siyak tiyakin ko kay tidaga. Ginatang ko idi baro akpay. Idi nag-migrate kami ija abroad, ni nanang mo tinangitalkak. Anya? Kukwak amin sa inaladam. Tilang daga, anakay patakdaran ti balayo, tinten ko kaninanang mo. No kasta, pudno gayam, ti bagbagada. Saan ako kaninanang dadya daga? Iso ano mabalin, kat di mo kumatagikwaan. Oh, ato iti titulo. Kita, no sino tinakainaganan na ita daga? Anya nga'y tinagsaritaan niyo kina Uncle Ruben itay. Napainanak nga rot bakit? Apay mo't, Dagamot gayam ni Uncle na dyan. Kas taunay tibain ko kenkwana. Idimpakita na ti titulo ti daga na kanyak. dayta kinagamrod muntumot ngamin ti ipakpakat mo. Sigurado anang ngag ni ante. Kan nagiti kakasinsin mi ti imbaga ni Uncle itay. Tinapatag kat saan da ka nga inuyaw. Saan hanggang nakababain nga ron. Kasla marunawak itibain ko itay bakit? Husto ngamin ang lakay. Saan ko maatawid daday ti panunot mo. Kat inton sumaruno, urayem ti baga ni nanang. Di ka agbalin agamrod, tani kababain. Ti daga apagin interesam, kat dagagayam ti man ni uncle mo. Ngunay nanang, apay mo't adiyo imbagbaga kanyak a caretaker tay lagayam. Kasano ko mga ibagak, kat di mo matdenggen ti ibagak. No daduma, ibagampayan nga gululbod kami ken ka. Kasta na tibain ko kanyang Uncle Ruben kabayatan ti panagsarita mi. Si kantumot ngamin anak ko, inununa anak mo't ngamin. Jak amon no kasano asangwak ni Uncle ita. Awanan ti rupak amay sangok ken kuana. Ita, mamatikan kanyak, ading ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulong. Makitam day ta? Nakababain paikit din iti pamilya ni Uncle, ta nakita dati inalaladam. Nakababain launa yun ti kasti ang mapaspasamak. Inton sumarono, dumngeg ka no adda ti maibagaken ka, tapno saan ang nakababain ading ko. Di ka kadiagdanag, tano adda man ipatawid ni nanang, paggugudwaan tayo nga kakabsat. Saan kami mat nga imot akabsat mo?
Kada tayo nga agkakabsat, si kalaang matiimot kan gamrawd. Ah, ni manang Kat punumat. Apay, ilibak mo? Ay, nawaw. Anya aramida nyo dito yung balay, Uncle Ruben. Sakbay ngagsubli kami iya abroad. At ala ko makayat ko ngay bagakan ka, Alan. Anya ti bagayo, Uncle? Yan tangay, bakit matan ni manang saling, di na maasikaso ti daga. Sikapay lang ti pangitalkak. Sikapay lang ti agbalin na caretaker ko. Mulaan nyo latan o kaya tiyo. Di kay madanagan ta sa anak nga agsingir iti abaan. Ha? Agyaman na klaunay, Uncle. Adalang ti may sa adawatag kan ka kaanakan. Anya rita, Uncle? Mula lang ti daga, ha? Di mo tagikuan. wan, Uncle. Di kay matanagan. Saan ko nga agawan ti dagayo? Nagkamaliak lang, ini. Ang nagbalbaliw ako, Uncle. Apa yan, Alan? Apa ya di ka makiisem dita? Awanan bakit? Agsing-singiran ti supplier tayo di. Anya timbaganakan ka? Agbayad tayo kano, takasapulan damat ti kwarta. Sapay dakkel ti utang takadakwada bakag. Ay kat, ipadas mo ti makisarita No okay laeng kadakwada, ininuto mabayadan. Kasano nga road, katawan mo ti dagaanam na mag-atawidag. Ti ko na ni Uncle Ruben itay, kat mabalin mo amulaan ti dagana. O di agagat ka. Agmula-mula ka Dagitay mula, asaan ngagkasapulan ti dakkel a kapital. Tapno saan ka magastuan. Nang runa, kat awan mo ti supplier mo. Kasano, no umay da dito barangay tayo. Di pa yung nakababainak. Isunga road, makisarita ka anasaya at kadakwada. Amok ni Sir Henry. Nalakada di akasarsarita lakay. Ibagam nga installment ti panagbayad mo. Kat intun sumaro no, aggagat ka ngamin. Saan ati sani ko ti sabali a tao tinamnamaem nga ibayad iti utang mo. Ay, nawaw! Addaman wenno awan titawid mo, rumbang nalaeng nga agagat ka. Agtrabaho ka, tapno makaurnong ka para iti masakbayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lumabasak man, Marisabet. Ay nawaw. Dahita mo di pusa, makitkitak iti paradaan, mare. Ay, wen mare, inyawid ko. Kasi ija paradaan. No daduma, kugtaran pa'y dagiti lumabas. Ay, naimbag at manusan ti mga iwan ka dagiti kakasta a pusa. Ay no siya, diya lagi di manusan. Isumat ti liwliwak amare. Kasla anak kong dagiti pusak. Ay, sa bagay, kasta talaga no single ka. No apay nga may na di ka pa'y mga sawa, maray. Uray kayat ko no awan mat may lawan. Awan maramida ka, maray. Tapno ubing mutin ati, ubaem, maray. Saan kat apusa? Adan to siguro, ngam saan nga ita, maray.
Sige, agpatuloy akon mare. Tama nga no agur-ura yan dagiti pusa taraken ko. Ay nawaw, at damanin tinyawid mo apusa, anak ko. Kaasimot nga min tatang. Inaldaw ko ang makita ijay paradaan. Iso nga inyawid kun Di manayunan man na hindi koleksyon mo. Wen dosi dan tatang. Ado damutin. Di mo mabantayan Iso anas kan nga ipupok mo. Wen tatang, amok daytan. Palagip lang anak ko. No daduma, dagita tarakan ti pangrugyan, ti sana pagkikinawatan dagita kakaruba. Ay nawaw, di kay madanagan tatang. Responsable akmet. Saan akas iti daduma dita basta ibulos dalatan ti tarakenda. Mala, sumrag ka, tapakanam, tanyawid mo apusa. Madlaw ang mabisay. Awatan yu ti eko bagtatang. Adaditan ti asukar ken kape ngayon pagatang nyo. Nagyaman aklaw na anak ko. Umayak man, iska nakaw. Anya ti masapol mo, nana. Ay, awan batkit day. Kaya't ko lang ti makikaaruba. Ado magayam ti pusam. Ay, wan nana. Ti daduma, nagapo iti rescue. Amangan no, agbalin rescue center to'y balayaw. Okay lang, nana. Tapno adakadwami ka ni tatang. Dakal tumat ati gastos mo no kwa. Okay lang, nana. Awan matigas gastusak nga anak ko. Sa bagay At least, matulugan pa'y dagiti taraken nga inabando na dagiti among da. Kasi ti daduma amat atalang dita kalsada. Ti daduma, dangdangran lang dagiti tattao nga awan puso na. Ay, pudno launay, nana. Masapa kita bakay. Iway-way ko tinwang ta. Ta sibugak mo't lang dagiti nateng amula ta. Agkape ka pa Nalpasan bakay. Namigatang mo't lang ay. Agluto kay tinaima sa masida. Ta agawid akinton alas 12. Anya ti kayat mo lakay. Siga, ano niya tilo tom. Prito akar ni ti baboy, kayat mo. Mabalin lang tamay. Sige, gumatang akiti karni ti baboy iti tersena ni Nana Gracia inton madamdama. Tapno adda pamigsam ngagtrabaho lakay. Nana Gracia, gumatang akman. Anya ti umay mo gatangan. Sa nga kilo akar ni ti baboy nana. Ipritok man tay so ti pangaldawan mi kanila kay ikaw. Ay, una. Agsida kay mo't iti karnay, oray sag paminsan laang. Wen nana, tapno adamot pamigsana ang agtrabaho ijay garden. Anya nga iti imulayaw. Kamates nana. Agapit kayo pa'y samatan. Inton umay alawas siguro nana. No at the reject ay kamangtid kanto manay. Una nana, sigurado dahitan. Mabit lang nga raw, tala ti karne agat-gatangang. Amangan ko nakno agawid nila kay Mau, hindi ka pa ila nakalutaw. Pinakanyo matgaya man dagiti pusa at taraken ko, tatang. Unak, ano at dati trabaho ita anak ka? Awan, tatang. Rest day ita. Di bali latan Siya kung timang dalos iti kulungan dagiti taraken ko, tatang. O sige, no kasapulam titulaw, ayaban naklang. Agsaga naklabiit iti paraangan tayo anak ko. Wen, tatang. Agdalusak to inton madamdama. Ituloy ko pa iti maturog. Adaking ka Saan makindi aras day ka? Wen, tatang. Siyak ti agdalos inton makariingak. Tapno saan nga isupay apakabanugan niyo. Di timpatigaw ken rabi analita. Bakit? Sa di nung tinanggap mo? Ay nawaw, ada ka magaya mo ang turo lakay. Itay ka kadipay?
Kasang-sangpit ko lang. Ay, apay di ka pala sumrak. Agpangin akpay man dito, Ruar. Sika nga sa di nung tinagapam, di mo pa sinumbatan ti saludsod ko itay. Iti ayan ti kumarik lakay. Di mawatakla ang iti sili. Kumusta ngay? Nakapagsibog ka kadimot lang? Nalpasan. Ala, agina na ka nga raw. Tamangida sarak iti kanunta. Ay na! Talaga ang mabusurak ka dagita pusa! Ay, ano mapasmasama kan ka bakit? Nene, naiwaramot ti plataw. Yawanan na ka, yawanan! Nawanan ti kunak a pangaldawan ta! Anya, Awanan na! Takinalong ti pusa ti karuba! Sagpaminsan lang aro da makaramanta iti karne. Kinalong dapay. nakitam ka din niya ti kulay ti pusa bakit? Nangisit, lakay. Imbis nga adda tinailuto ang masida awanan. Di mo kinaliban aya. Ay nalakay, nalaing day ta a pusa. Kita intinnag na. Awan tinanggag ko itay Amangan no intinnag na, idi awan ti tao dito'y balay. Pusa siguro ni iska dayjay. Sulang mo ti mahilig nga agtarakan ni ti pusa. Hagsubli laang di ta pusa, mapangur ko at talaga. Ay nawaw, di mo aramitan day tabakit. Kahasi mo di pusa no pang urum latan. Mayab, karga kiti screen ti tawa, tapno di da sumrek. Ay, ano santa ati agsida iti nateng lakay. Anya ngay nga rod. Anya pa'y nga ron nga. Awan mo ti pagpilian tan. Sayang laang ti kwarta. Diyak pa'y naramanan day jay ang inunaan dakit di ti pusa ti karuba. Ay, kasaritak tumanan day ta amariis ka. Sa ludsodan pa'y ano pusa na tinakitan bakit. Ang mga no pusa mo't gamit sa bali at tao. Ay nawaw, amok a pusa na day jay. Isulaang mat ti adu ti pusa na dito'y lugar tayo. Ay na, agsarita kayo anasaya at bakit. Depende no nasaya at ti panakisarita na kanyak. No saan ngay? Si kakit di mo. No saan tayong agreklamo, awan alakay. Amangan no agruam day ta nga iska. Sapay naglulukmag ti pusa ang nakita-kitay. Dua, anangisit ang nalukmag. Mabalin ka day nga ipupok mo dagiti pusa at taraken mo, mari iska. Sigod mat apupok da, mare. Anya sigod, kung naada mo imay a pusa iji balay. Ay nawaw, pusa kadagosan. Si kalaang mo ti mahilig iti pusa? Imposible mat mapandag iti pusa mi iti ayan niyo, mare. Kas makita mat, na ipupok dagiti pusa. Ammom ka de ti perwisyo nga inaramid da, Ay nawaw, di ka agpabaso lakas ta, mare. Tawan amok dita. Kinalong dati karne a pangaldawan mi kumakin nila kay ko. Amangan mat no pusa ti sabali, Anya ti kulay na, mare. Dua anang isi. Ne, pasensya kan, mare. Ngam awan ti nangisit a pusa. Na, ano kasta? Ilibak mo, mare? Pudno ti bagbagak. Kasano ko maamapandag iti pusak iti teritoryo yo, kat naikandado ti kulungan da. Alaman, no kayat mo, sumrek ka, tamapan mo kitaan no adda pusak anang ngisit. Ay, makapahay blood mat day ta amari sabit tatang. Anya tinaramid ti kumarem. Ipilit na apusak kano tinagkalong iti si dada tatang. Anya, Ay, tiyakman amoy iti dayja tao. Nagpabasol latan. Saan siguro ang nag-imbestiga? Iso nga uray asino la ditan ti pabasulan na. ay nawaw. Impakitam ko makingkwana dagiti pusam atap numapnag. Isumat ti kunak tatang. Sumrek, takitaan na no adda nangisit a pusa. Ngam di namat kayat. Nabigla siguro Ay na tatang. Imbis a makapag-relaxak ta day off ko ita. San mat, ta sakit ti ulo ti impay day ta karuba. Iraman na pa'y dagiti inosente a pusak mat. Nalaeng nga agrasunday ta nga iska. Anya tinagsaritaan nyo bakit? Imposible ka no at ipusa natin may dito'y balay.
Amangan may, nupod no ti bagbaga na bakit? Patpatsimman! Siyempre, agulbot. Tapno maprotektaran na ti pagpagina. Ag-imbestiga ka pa ilang bakit? Amwem na sino timbangin ko kung ay ti pusa nga umay dito'y balay. Isupay kay di atak-tak ko dayta. Una, ngam narigat may, no ti kumarin ti pabasulam. Tasikon kinkwana, kat saan na apusa tinagkalong. Saan mo ta mabaling ay pilit mo apusa na, no saan mo piman? Oh. Nangig mo day dyan lakay. Nanananan, aglisi ka pa'y mantakitaek. Ang mga no tinangisit man na pusa ni Mari Iska dayta. Ay nawaw! Kunagtumat! Isuda manan! Dua nang ngisit analulok mag-apusa! Aburido kayon samet na nagrasya. Kasano mga men. Aday may apusa dito'y balay itay. Dua nangisit. Kinalong daki din ti si daan mi kuma. Nangisit ko namnana. Wan! Dua nangisit ang nalulukmag. Ay nawaw. Amangan no isumat day tan ti pusa nga ibagbagan ni Mari sabet apusak ka no. No kasta. Di manon day ti ayan da sabet. Wanana, idi na palabas nga aldaw kabayatan ti panagin inanak, imay ni Mari sabet ijabalay. Kasta unay ti ungat na, takinalong kano ti pusak ti si dada. Nagagmuday jay, sigurado nga isuda manan. Panagkunayo nana, awan nga tati makinkuko kadagita pusa. No siyaklaan ti pagsaludsodam, talaga nga awan. Amangan no na abandonamit da kita. Iso akom komporme abalay ti papapananda. Ay, tulungan nakman nga rod amang tiliw nana. Inayon mau iti koleksyon mau. Wala na. Amangan kunak no maasar da giti tattao kat panguran da. Kaasi damat. Sige, agpatulong ak iti kaadakak. Awagan kantaw no matiliw na. Inangisit ka di apusa ti kuna mapusa ni Iska. Winana, agsubli-subli dakit din ije balay. Saan apusa ni Iska nagijay? Kasano ko ma? Kundi sulaang magtimahilig iti pusa. Sa maysa, naglulukmag dagijay a pusa nana. Panagkunakot na abando na nagijay apusa. Kinapudno na, agsubli-subli na lang dito'y balay. Awan tinangisit apusa ni Iska. Sa maysa, naipupukmot dagiti pusa na. Saan makarwar dagijay? Anya? Di yun ang rano makita yaw. Abugan nyo lang. Uno saan, tiliwan niyo na itadiyo ka ni Iska. Inayon na, iti koleksyon na. San mo't gayam apusa ni Iska dagijay? Kunak tumat. Ti kunan ni Nana Gracia, amangan ka no inabandona ti among da. Makitam na ita. Sa penapan ka nag-iskandalo itayan da iskay di naminsan. Ya mo ngamin amaw lakay. Ay nawa, inton sumaruno bakit? Agimbistiga ka pa nga umuna. Tapno saan ang mapabasol dagiti inosente? Agraman po sa nga inosente ramraman mo. Ay, kita man kidi. No may manandag jay apusa at tiliwam lakay. Ano? Itod tayo ka ni Mari Iska. Tainayon na kanu iti koleksyon na. Ay naman, natiliw gayam dagiti nangisit apusa na nagrasya. Isumula gayam nga awanda makita. Wan, tiniliw ti ka anak kak idi kalman. Na, naimbag man ta natiliw na ti dua apusa nana. Wan matpiman. Itulod ka iti ayan ni Iska inton madam-dama. Ay, nana, siya konti mangidagas. Ha? Sigurado ka? Wan, tapno saan nga isupay apakabanlugan niyo. Ay, kwa. Di kay mandanagan nana. Saan ko adangran dagita apusa? Sige. Basta sigurado am laang nga wanda ka sa mapasama ka na kita pusa. Wen ka di nana. Di kay madanagan. Itulod ko dagito'y apusa iti ayan da Mari Iska.
Itulod ko kanu dagitoy apusa, ditoy ayan yaw, kunani na nagrasya. Ay, agyaman aklaunay, amare. Ay, nuwin gaya, mare. Pasensyakan ka dagitiin sa usawang ko idi, Kunakmut ngamin no pusam dagito. Okay lang ang kanyak dayjay. Napalabasan dayjay, mare. Nakamubunak matan. Kitinton sumaruno, agimbestiga ka pa'y nga umuna, sakbay nga agpabasol ka. Ay, uwan, mare. Kastanto ti aramidak intun sumaruno. No andamanin may lawan ama pan iti ayan niyo, di yo kumadangran. Nakaabiris ako. Kasi ngagpayso dagiti ayop no saktan tayo ida. No awan ti may tulong tayo, nasaysaya at no abugan tayo laangan ida, mare. Takas kada tayo a tao, at dametrik nada. Ay, nawaw! Di ka basta agpabasol no awan met ebidensyam. Agimbestiga ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsao ka. Di tay kumamat basta dangran dagiti ayop. Takas kada tayo a tao, adamat riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasangsangpot mo lang ang rumwar ka manan, bakit? Ay nawaw, nag-text nga rod ni Mari Mimi, kay bagbagak lang kan ka itay. Sa di naman, anti papanan nyo iti gayam mo. Awan ti papanan mi, agkapi kami lang ijabalayda. Adumat ti kape diti balay. Saan na masapol ang makikapi ka pa iti balay da, Carla? Agtimpla ka lang di tano kaya't mo ti agkape. Talaga di ka makaaw-awat mat si Kadino. Amumat, mano abulan asan kami ang nagkitkita iti gayam ko. Kasano ka di ka matin matatao diti balay? Di ka man manaktak, kas makitam, agrubrubuatak. Di ka agpakarabii, ha? No kas tataktakan nak, awan talaga marabyanak nga agawid. Ay, naimbag man, tanakaumay ka, Mare Carla. Oh, kumusta ka mutan? Kastoy na tamare, awan nagbaliwan na. Ada ti madlaw ko, mare. Ah? Apay, anya day ta amadlaw mo, Mare? Timangos matanday taagong mo. Kat no agpada tala alupa, pidi na udya nagkita ta. Ita, nagtangos ang tagong mo. Day ta ti kunada rhinoplasty, Mare. Anya day ta rhinoplasty? Reto kay ti agong, tapno tumangos, Mare. Aya? Mabalin ang maigaman tagong mo, mare. Ay, sige lang, Mare. Inayadom, Mare. Ay, wow. Talaga nagtangos kan, mare. Bagay ko nga tamot ti kasta nga agong, mare. Ay, wen, Mare. Adda pumintas ka no natangos ta agong mau. Rugyam laangan ti agurno. Ta saan analaka ti agparitoke iti agong, Mare. Kinapudno na. Tinobyok piman tinang sponsor iti retoke ti agong kumare. Ay na, kayat ko matikas ta nga agong, mare. Rugya ko ti agurnong. Ay nawaw,
Alkansyam ta nakaparabaw iti lamisaan, bakit? Wan lakay. At dati your ornungak. Kanya nga iti ornungam. Secret. Anya? Nayo naman kit din no, adda kwartam dita. Tapno mapuno adagos. Anya ti ornungam aya? Basta adna. Nayo naman kit di iti blue bills lakay. Dayta nga alkansya kat para iti arapaap ko. Iso at tulungan na kumatap no makumpletok lakay. Awan kwarta kita. Pangala ako may ti kwarta ngay. Kat si kamo ti mangiduldulin iti ATM po. Aywan na niya. Bayam, kasayak to ti sweldom lakay. Kita ama, amang ano saan manan nga importante tayor ornungam ako nam. Anya, kumusta ngay, Mari Carla? Mabulan ng tinapalabas. Sipod ko nam arugyam ti agurnong para iti agong mo. Ay, iwan mare. Napuno matan ti alkansya. Kita mare. Ay nawaw, day talaang, Maray. Ha? Adda ka di parikot, mare? Day ti budget mo para iti agong mo. Oy, uwan, mare. Ay nawaw, kurang day ta, Maray. Anya? Day ito iti listaan dagiti ginastos ko para iti panagparitokik iti agong ko, Mare. Ay, nawa. Dakkel matgaya, mare. Ay kauwan ngem no talaga akayat mo tinatangos nga agong. Ay maipamuspusan day ta, Mare. Adda tinapanunot ko apamuspusan, mare. Anya day ta, Mare? Isaldak pay laang ti ATM nila kay kumare. San nga ta nga agungot nila kay mo, Mare? Iti anya ko maaga po nga agunget ngay, mare. No natangos ton ti agong ko, isuntumat laang ti may dayaw, mare. Ay, sa bagay, Mare. Ala, isurom kanyak, no sa dino ti klinik ti doktor mo. Tapno maoperaan matan ti agong ko iti kabiitan a panawan. Nay na, mabainak no kasta nga agkuy-kuyog tamare. Karkaro amadlaw alupap ti agong ko. Agpakada aklakay, adda na patagalakad ko. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Badbadom samot taawit mo. Wen, mapanak iti ayan damari mimi, tada aramiden mi. Manungal daw mo ijay. Diyak pa'y masigurado. Di awanan ti agluto iti balon ka. Sapay kanayon ti overtime mi ita. Ay kat anong sampay laang ti agluto Nalakamat laang dayta, tati laang matkanam ti lutuan. Ay na. Ay, magagaran ako na makakita iti resulta ti ritoki ti agong mo, Maray. Ay na, uray siyak mare. Excited akla unay mat. Tibilin ti doktor mo, Maray. Surutam. Uwan mare. Aramidum amin. Tapno mayat to ti resulta ti operasyon mo. Uwan mare. Awan ti pagdanagam. Inlistak amin dagiti nasken nga aramidag. Ay, gayam. Saan ka di pa'y ngay mauawag nila kay mo, Mare? Imawag itay. Inbaga ka busy ak mare. Ay, naimbag man. Tadi na dinamag ti ATM na, Mare. Saan mat mare? Di na mo na isaldakon ti ATM na. Di na pa'y nadlaw akinasayak ti savings mi mare. Ay, nawaw. Kunak man no ti laeng ATM na mo ti insaldam, Mare. Ala ka, kinisayam mo't gaya magraman savings yo. Masukatan tulat ta, mare. Ala ka, Mare. Kasanon no maamuan nila kay mo, kat agungot, Mare. Kaanong agawid ka, bakit? Mano alawasan na di ka nakitkita. Saan pa'y analpas ti aramiden may ti kumarek? Agteksak tulat taken ka no kaano. Agasam man day ta. Makauray ka kadimat lakay. Anya nga minter aramidan nyo dita aya. Secret. Kita ang mga kalukwan mo tunday ta. Saan matkit di? Awan ti rum mga pagdanagam. Agpakada akon, tani ay ayaban akon ti kumarek. Mangan kami kanon. Bye. O sige, agan anad kamot lita.
Umayak man, Carla, anak ko. Sumra kailangan tatang. Adak ni ti kusina. Ay. Ni Carla nga ay. Awan ni Carla dito tatang. Ada ita yan ti gayem na. Kaya ti aramidin na ijay. Tsak amo tatang. Di namot iba ganoan niya. Kaano pa'y anapan ni Jay. Mano alawas ang tinapalabas. Ni, agtugaw kayo ta agkapi kayo pa'y. Ang damot nabati at tinapay. Ay, kalkalpas milaang kaninanang yu itay. Umay ko laang itulod to'y bangos asidaan yaw. Agyaman ako na itatang. Awanan yaman na, anak ko. Mala, agpakada akmat laang. Ta mapan kami mat kaninanang yaw, iji bangkag. Si kamot gayam dayta, Carla, anak ko. Nagapuak iti ayan tigayim ko, tatang. Naan-anaw ta agong mau. Ah? Ay, kwa, tatang. Payakas ta. Kasla nasugat, Mike. Ay, di kay madanagan, tatang. Sana basta sugat dayta. Parte ti panagpapintas ko dayta. Anya? Agimbag to dayta, tatang. Kat nung mapasamak dayta, sigurado a puminta sa kakarkaro. Agoray ka. Imparito kem kaday ta agong mau. Di yun sa ludsudan, tatang. Basta, agpatuloy akon. Tamangan mo agur uray nila kay ko dita balay me. Limabas ti anak ta itay awan ka bakit. Ay nasaya at may tanalagip na ti agaaway. Isumat lagayam anabayag asaan na nagawin di tabalayda. Ay nawaw. Di mo ibaga nga adda nagapaan da ken nila kay na. Saan bakit? Anya nga raw. Imparito kina tagong na. Anya? Amangan ko na no kwarta nagrigrigatan nila kay na ti ginastos na. Ay, nukas talaang agapadan tumanan. Jak manam mo iti dayja, Carla. Kumporme ti aramiden na. Isa nagdardara sa nagawid itay. Ta ammo na nga adumanan ti salunsodak kan kuana. Nasayat mo ta nagawid kan bakit? Kasangsangpet ko lang itay alas 12, lakay. Nagkapuak mo iti ayan ti kumpare. Uwan gaya, adda kan umot ti sweldo mi. Ha? Adda kan ka ti ATM card ko. Saan ka di? Ay, kwa ngamin, lakay. Agora ka, sumango ka man ngamin, no kasarsarita ka. Di naktali ko na nakastaa. No sumango akon ka, di nakngata kaungat. Ay nawaw, itian niya aga po, makaungutak. May isa, dua, talo. Ay nawaw, ano tagong mo? Kastoy ti kunada aray no plasti, lakay. Anya? Imparito kik ti agong ko, tapno tumangos mat basit, ah? Ayaw na kan. Nangalamot nga iti kwarta pinagbayad mo. Di ka agong ungat alakay. Insaldak ti ATM mo, kinasayak ti savings ta. Ay nawaw, ay, di ka man nag-araramid bakit? Pudno ti bagbagak lakay. Di ka madanagan, ta worth it mat. No tumangos ti agong ko, di umapal to nagiti tattaukan ka. Natangos ti agong ni misis mo, kunadan to ah. Ay na po, jak ammo no niya ti aday ti panunot mo si Kakarla. Dahil tulangan tinapati iti savings ta. Wan lakay. Mano ti binayadam aya, para iti dayta agong mo. Medyo dakkel mat alakay. Ay na, sinayang mo lang ti kwarta. Ay, saan asayang dayjay lakay? Investment matlaang dayjay. Investment tapno tumangos ti agong ko. Kasta nga rin ti kayat mo. Natangos ti agong mo, ngam awan mo't urnong mo. Insaldam pa yung ti ATM ko. Ay, kasano nga rudan dayta, alaman. Di ka agungat lakay. Masukatan to ka di. Tsak, amukin ka. Agsaysayang kay ti kwarta. Urnong tayo ti mano atawan,
ginastos mo para lang iti day nga agaw. Ay po na yung tikasta. Isubli kong ti anak yaw tatang, nanang. Ay nawaw. Apayan, dinaw. Gastador launay tatang. Dakkalagatan ti ginastos na para lang iti agong na. Ay, unay ka na nakaw. Hostaw ti atap me ni tatang mau. Narigat ang mabagbagaan na iti akarla nanang. Basta agdis desisyon lat tamot tan. Di na pa isaludsudan no okay lang kanyak. Sorry nga minan, alakay. Sana may subli ti sorry ti dakkalagatan a ginastos mo. Luapay nga milmait, masapol nga iparitukim ta agong mau, Karla. Wen nga raw, no na kontento ka kuma, iti agong mo, o di mayat. Awan kuma, ti pagapaan yaw, iti asawam. Hangman niya ngay nga raw, di kan tumo ngamin agpampanunaw, anak ko. Anya pailaan kar aramidam niti balay, sika, Karla. Talaga ka di adinak mapakawan lakay. Di nakrengrengan. Tanagado ti pampanunuta kita. Intulod ka nga rudan iji balayo. Masyan ka di kanyak, alakay. Masyanakan ka. Si Kantopay, awan ka asim kanyak. Sana na maulit tayo jay lakay. Talaga asaanan, kabandkan diti balay. Agawid ka kit din. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Tada trabaho kita. Buok mon samot lagi to'y linda bakay. Saan lakay? Kita apuraw ti daduma abuok kaw. Ay nawaw. Ang mga nubuok ni Carla dagitoy. Sapay nagadaw. Naurnungan dito'y salas. Sigurado abuok ti anak tadayta. Nakita kay nagsagay say dita itay agsapa. Ay nawaw. Saan samot anormal ti kasta bakay. Talaga asaan anormal daytan lakay. Stress nakit din dayta Ay, agar aramid nga may hindi pa ka-stressan na. Kasano pa yan daytoy nanang? Maibibos matan ti buok ko. Kunak tumay. Buok mau ti agkaiwara iti salas. Awanan nanang. Umimpisan ti buok ko. Daytan ti resulta ti stress mo anak ko. Anya nga iti agas daytoy nanang. Diyak kayat ti agbali na kalbo. Ay, ali agaramid ka pa iti paka-stressam. Ni nanang mat. Kaslasaan kay mata concern kanyak. Naing pestibuok mo angem at least natangos mo taagong mo. Madanaga naklauna yun ngam kastapay lang matibagbagayo. Ay talaga nga umingpis dayta no di ka agnak-nakam. Inton sumaruno nga men, sa akbay nga agdesisyon ka. Ipakaamumpay nga umunakan nila kay mo. Sana kasta basta mangiruwar ka iti kwarta. Sikamot lang ti mga aramid iti paka-stressam. Tulungan na kumananang. Kasari tayo ti asawa. Ay madya, sika ti nagaramid iti kalukwan. Isuga ita, sikamot ti agpanunot iti wagas. Tapno mapakawan na ka ti asawam. Understood? Ay, nawaw! Sakbay nga agdesisyon ka, kasaritan pa'y ti kabalay mo, nang runa no kwarta ti saritaan. Di ka agdesisyon asiksika, tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.